dhiibbaa aduwwiin diin kanaa diin irra godhaa turanii fi dhiibbaan itti godhamu wajjin guddina amantiin islaamaa guddattee as geesse kanarra kan xiyyeeffatu ta'a insha Allahu ta'ala yeroon deemtee jirti waan ta'eef gaggabaabsinee keessa fiina. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'ala waa hunda dura tola akkaan nurra qaranii keessa diin islaamaa nuu kennuudhaan amantii islaamaa tarra dhalanne irra nu jiraachisuun ni'ima rabbii irraa ta'a akkaan guddoodhaati. Amantiin islaamaa amantii hundarra caaltu amantii namni isiidhaan rabbi gabbaree addunyaatti mataa ol qabatee jiraatu akhiratti jannata ittiin seenu amantii namni addunyaa fi akhirattis ittiin milkaa'u amantii akka namni itti haadha abbaa wajjin jiraatu akka haadha abbaan itti ilmaan fi wajjin jiraatan jaarsaa jaartiin akkaataa itti haga walii guutanii wajjin jiraachuu qaban amantii nu barsiifte kommiidhin jettu amantii haqa amantii walqixxummaa amantii hayni kaafiraalleen sibiratti hin dhiibaminiif irraa eegiyattu amantiin teenya amantii akkasiiti. Nama tokko amantii biraatti qabeettee miidhuu qabeenya isaa saamuu dhiiga isaa dhangalaasuu amantiin teenya amantii namaaf hin ayyaati. Sodaacheen tala jirtu awwaalaadhaa turan. Umar ibnu Khattaab waan garii hoggaa yaadadanii koblaa gariin na kofalchiifti gariin ammoo na boochiftii jenna. Mitiyyooti ya intalati ya isii jirtuunaa jaahiliyyaa keessa jiru. Qabrii qotee fi wayitaan qabrii irraa ba'u biyyeen duydan na qaqqabattee abbaa kiyya tanaan nu baase. Rabbiin guddaan subhaan lallabee wa idhal maw'uudatu su'ilat bi'ayyi dhanbin qutilat mee kam ta'u teeysan gaafa ilmoo dubraata jirtu awwaaltan irraa gaafatamtan maal balleeysite badii maaliitiif awwaaltan jee gaafaan isin gaafadhe mee deebisaan isin naa deebisuu teeysan maali jeen rabbiin quraanaan bifa gaafiidhaatiin fide dhorke. Amantiin teenya dukkana keessaa ifan nama baafte. Amantiin teenya ilma namaa gabrummaa jalaa baafte. Akka namni hundi wal qabatee wal dhagee wal jaalatee rahmata walii godhee jiraatu amantii tanaatu taasise. Jaahiliyyaa keessatti namni rahmata waliif hin qabu. Jabaatuun laafaa cabsatee jiraata. Dureessi mataa wal qabatee hiyyeessi mataa qaqqabatee jiraata. Akka fedhe namni wal gabroonfatee walirra deemee ka fedhe ajjeesee ka fedhe akka fedhe godhee jiraachaadhaa ture. Haraamii waliin miidhina. Lubbuu tiyyarratti haraam godheetiin jira miidhaa isinillee wal miidhuu haraam godheetiin jira jeen rabbiin hadiisul qudusiidhaan akka nuti waliin miine irraa nu dhorke. Osoo nabi Muhammadin dhufiniin duratti salawaatu rabbii wasalaamu alayhi Awsii fi Khazrajjanii gosti lama waggaa 124 wal waraanaadhaa turan. Abbaan ilmaaf wanni dhaamu akaakoo kee gosa tanaatu ajjeese abaluus isaanii ajjeese adeerran kee isaanii fixe tana dhaamaa fi mucaalleen ijaan guddata akkuma ol guddateen gosa taan irra bobba'a. Ummata gosummaan dachii irraa wal mancaasee lola adurree janii jiran. Adurree gosa takkaa gosi takkaa jeemnaan waliin bahanii gosti lama guutuun dachii irraa wal fidde. Adurree habba takka duuteef jecha osoo amantiin islaamaan dhufin duran namni akkas ture. Amantiin islaamaa akkasan hunda hambifte. Mirgi namaa kabajamee walqixxummaa namni ka jiraatu goote. Nabiin keenya salawaatu rabbii wasalaamu alayhi waa'ee zulmii irraa hoggaa ummata seeran ittaqi da'watal mazluumi walau kaana kaafiraan. Osoo kaafirallee taate haga namaa nama duraa fuutee zallamtee yoo si abaare sirraa harkataa kaafirallee ta'uu hin zallamin janiin akka nama hunda miidhuu irraa fagaannee jiraannu amantii keeysan nu barsiisan. Osoo amantiin islaamaan dhufin duran namni dukkana hamtuu keeysa ture. Hayni haadha abbaadhaa hin beekamu. Namni obboleettii isaa fuudhee wajjin gala. Namni ol deebi'ee haadha fayyadama. Abbaan ilmoo isaa deebi'ee fayyadama. Obboleessi obboleettii isaatii wajjin gala. Amantii teenyaatu haram godhe. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم هذا تيسن فورون وبليتي تيسن فورون علمو تيسن فورون حرامي تندياتنا أمنتين أكنم نقد ديبي هذا في تناجم أكنم نيل مو في تناجم أكنم وبليتي في تناجم نجول لي أديرة توف تيسم توف أكد تناجم أمنتين قوتي أمنتي إسلامات وصو أمنتين إسلامان دفين درت نمني ول ديبي هذا في وجينجيز ول ديبي وبليتي في المو في تناجم وانا الرأي كتاتي نمني ودلقتيني لمتنا gaafasa kadhaadannoo qabaniin siin jee mirga namaa eeguu keessatti wanti hanga amantii islaamaa mirga namaa eegdu hin jirtu. Akka nuti haadha abbaa keenyaa mataa qaqqabannee gaalii isaanii goonuu amantii tanaan nu godhe. Akka xiqqaan guddaa kabajuu amantii islaamaan nu godhe. Akka hawaasni mootii kabajuu amantii islaamaatu ajaje. Akka mootummaalleen hawaasa kabajuu amantii islaamaatu ajaje. Yoo mootummaan nu kabaju baattellee nuti kabajuu akka qabnu amantii teenyaatu nu ajaja. Rabbiin guddaan subhaanahu wa ta'aalaa nama hundaaf haqa isaanii kenneefi haga isaaniin malu yoo hayni keeysan dhiibame rabbi irra dhiifadha ammoo haga isin irra jiru guutaanuun jeen akka nuti nama haga keenya dabsullee haga isaa guunnuuf amantiin teenya nu ajajje. Amantii islaamaa namni osoo beekee ni jaalata malee hin jibbu.
amantii islaamaa namni osoo beekee nima tanfata malee hin balaaleeffatu islaamallee namni osoo beekee fi qaba malee firraachi hin qabu islaama osoo beekee namni ni jabeeysa malee hin laaffisu ni guddisa malee hin salphisu amantii islaamaa jechuun amantii walqixxummaatiin amantii mirgi beeyladaalleen akka hin dhiibamne mirgi waan afaan beekuu miti wanni afaan hin beeynellee mirgi sii kan dhiibamne amantii haga hiyyeessaa haga beeyladaa haga waa hundaa baaftuudha akkuma isin beeytan intalti adurree hiitee ibiddattiin seente ta'aman meeqa rabbii gabbaraa turte ta'aman meeqa rabbii salaattu ta'aman meeqa rabbii mataa gaggabdu adurree hiitee beelaan ajjeefteef jecha ibidda seente mirgi beeyladaa miidhamuu hin qabu jechuudha nama agarsiisa nabiin keenya guyyaa tokko salawaatu rabbii wasalaamu alayhi osoo karaa deemanii adarii wayii tabatbat jettee iyyitu harkan maal taate janii gaafannaan maaltu isii tana rifachiisee kana godheennaan akka namni qilleessii ilmoo isii jalaa fuudhee itti jiru itti himan maaliif rifachiiftan miskina na deebisaa fi janii deebisiisaniif hattaa beeyladaalleen akka miidhamne amantiin ajajjuu amantii teenya amantiin teenya amantii qaroominaati amantii duubatti haftoo osoo hin taane amantii dura deemtuudha amantii nama doofaa osoo hin taane amantii hayyoo taate amantii gootoo taate amantii beeytoo taate amantiin islaamaa amantii namni tuffatu osoo hin taane amantii namni tuffatamulleen isii yoo qabate guddatee ittiin kabajamu amantii akkasiiti amantii namni gadi galoo godhee ilaalu osoo hin taane amantii namni gadi galummaa qabullee yoo isii qabate ittiin guddatee sharafa harkatu umar ibnu khattaafaa warri qadrii amantii tanaa beekan waan jan duratti umeyraadhaan turee jan maqaa isaanii baananii umeyraa jechuun maqaa dubartiiti umeyraadhaan ture amantii islaamaa qabannaan umariin ta'ee jan dubartii irraa gara dhiiraattiin jijjiirame umar irraa ammallee guddadhee isaan dhaqa amiral muuminiinaan ta'ee jan duratti osoo amantii islaamaan qabatiin duratti umeyraadha maqaan kiyya umeyraa irraa gara umar irraa gara amiral muuminiinaan amantiin islaamaa amantii kan nama guddiftu amantiin islaamaa amantii kan nama kabaju ummanni islaamaa ummata wal jaalatu ummata nama biraallee jaalatu ummata walii rahmatu ummata nama biraatiifillee rahmatu amantiitu kana barsiise amantii teenyaatu kana nu barsiise amantiin teenya if tuuluu if guddisuu anaan nama caalattee dhaadachuu anaa qabeenyaa fi bifaan bareedinaan nama caalattee if ol qabuu amantii namaa hayyamtuu miti amantii bareeddu rabbiin nuu kanne nuti ummanni islaamaa waan dalaynu hunda keessa daangaa diin eeggachaa dalayna waan dubbannu keessa daangaa diin eeggachaa dubbanna jechi kun rabbi biranna xiqqeessa moona guddise dalagaan tun rabbi biranna kufifti moofatana nabaafti firraa laalaa deemna malee akkanuma lafaa kaanee waa dubbachuu fi waa hojjechuun ta nyaannuufi ta dhugnu keessatti illee nyaachuu fi dhuguun ta uffannuufi ta dibannu keessatti illee uffachuu fi dibachuun madaala amantii islaamaa irra keenya ilaalla malee ummata akkanumatti akka gara dabee waa hojjetuu miti nuti amantiin islaamaa durirraa kaasee dhiibamaa turte bareedina isiitii wajjin addunyaan isii dura dukkana keessa turu wajjin dukkana keessa rabbiin subhaanahu wa ta'ala huwa alladhii arsala rasuulahu bilhudaa wa diini alhaqqi liyudhhirahu ala addiini kulli rabbiin qaceelloo jallina irraa gara qaceelloo dukkana irraa gara ifaatti namaan baasuuf amantii tana fidde namni waan isaa tolu hin beeku akkasuma wajjin qureeshiin qabsootti godhuu eegalte nabi muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi gaafa dura diin kana eegalu kophaa eegale gaafa godee hiraatti jibriil dhufee waa'ee rabbi usu kophaa isaanii jiran nam tokko isaanii wajjin hin jiru eegasuma khadiijaan isa mante eegasuma abubakrii isa mane eegasuma aliyyii isa mane eegasuma bilaalii isa mane itti fufte dubbiin hoggaa jarri kun amanee nabi muhammad jala deemuu harkan dur maqaan nabi muhammad bareedaadha muhammad amiin saadiqul amiin kana janin inni amantii tanaan dhufee rabbiin tokko yennaan duulli ajaa'ibaan rabbanamee gostuma isaatii fi saahiboonni isaa warri wajjin jiran warri dur isa jaalatanii fi isa eeganii fi isa maxxanfatan itti garagalanii qabsoo ajaa'ibaan rabbanan qabsoon san nabi muhammad hin jilbiifachiifne adaduma qabsoon ammaattuun amantiin islaamaa akka ibiddaati amantiin islaamaa akka ibiddaati ibiddi yoo dhodhooyte citaa seenee belbelee biyya hunda wal gaya yoo immoo bakka takka firraa dhiifte ichuma cilaawee dhaamuusaatu mala yoo dhodhooyte ammoo asiin dallee kana seena citaa kana seena biyya guutuu wal gaya amantiin islaamaa akkasi akki isin itti ballattee as geesse dhawaadhaani malee mismaarri hanguma dhawan mataa gad jabaate yoo mataa keessa dha'u baatte mismaarri hin jabaatu gad mataa keessa dha'uun isa jabeessiti libaananni ibiddarra yoo naqan akkaanaara yoo ibiddarra neeytee gubuu baatte naaruu beeki nagamaan ta'a miikaa keeysan waan keeysa taa'u keeysa nagamaan ta'a yoo immoo ibiddarra neeytee ati gubuuf neeytee inni immoo daranuu haara adaduma ibiddarra naqaniin haara amantiin islaamaa akkas yoo namni ni gubna jee adaduma namni ni gubna juun aartee biyya hunda aarri isii wal gaya libaananni os jiraate yoo ibiddarra naqamu baate aarri isaa mana kana waliin ga'u numa ta'a yoo immoo ibiddarra neeyte aaree mana kana wal gaya mana kana qofa osoo hin taane alatti illee gabbaa amantiin islaamaa
gaafa namni rabbitti amanee rabbiin tokko jechuun nabi Muhammad eegalu irra duulli baname duulli irra baname san nama jajjabaa ajaa'ibaas fide Hamzaan sababaan inni itti amane nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamu alayhi Abii Jaalfaan kabalan nabi Muhammad gaafa isaan dhawan intaloon takka Hamzaa kara gartee yaa Hamzaa osoo isin jirtanii ilma adeera keeysanii namni dhawa jettee dhiirummaa namni yoo amantii garagaraa illee qabaate bar gurbaan kun hammeenya biraan qabu amantuma teeysanii adda adda malee hammeenya biraa kattiin balaaleeffatan kattiin jibbitanii irraa duuba jettanii namni isin jalatti muuf hin qabu akkami gosummaalleen isinit dhageemuu dhabde ilmummaan akkami isinit dhageemuu dhabde osoo isin jirtanii akkami namni dhawa gaafeettuun Hamzaan ichuma garagalee Abii Jaal dhee lafaan deem arra booda anuu amantii isaa gubbaan jira ashhadu an laa ilaaha illa allaahu wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah jee Hamzaan shaadaa qabat takka akka guyyaa sarrifatanii jarirrifanne duboo Umar ibnu Khattaab rasuulaan ajjeesa jee deema osoo rasuula ajjeesuu deemu nama tokkoon kara walafaan dhufan gaafa walafaan dhufan eessa deemta jee gaafatu nabi Muhammadiin ajjeesuu deemennaan yoo isa ajjeefte Qurayshii keeysaan baatu warri Abdul Muttalib sindiisanii kamitti isaan keeysaa baate ennaan atuu amantee jirta fakkaatti jeen ani namanne waan ajaa'ibaatiin siimaa obboleeytiin teetiif soddaan keetoo amananii jiran jeen hoggaa mana obboleeytii isaa dhaqu Khabbaab ilmaarattiitu quraana garaayisu jira Abdallaa Khabbaab ilmaaratti Umar alaa dubbannaan nan dhiisu jee cee girdoo duraa seene ol seeneen maali gungumaa hin asii dhageessan jee gaafannaan lakkii bara haasawuma nuti walitti haasa'u jirru janiin ni amantan na fakkaatti jee dubbiin kakaafnaan abbaan mana isii daa'ee hoggaa juun Umar gurbaa dhiiteetuma lafaan deem isiillee nas ceetee hoggaa gurbaa irraa hin qabayettu abbaa mana siirraa isiillee kabalee dhiigarraa yaase namni hoggaa jiide rooban sodaatu kajaan amma laalatteemi ashhadu an laa ilaaha illa allaahu wa ashhadu anna muhammadan rasuulullah wa ana alaa diini muhammad kunoo shaadaa qabadde amantii Muhammad irraan jira Umar waan feete fideettee nama booda obboleeytiin achii gaa Umar amma rifatee obboleeytii isaa tadhiinirra yaa'us laalee figgaddee mee quraana reefu gadhaatan san numaan dhagahe nakkannaaniin dubbisaa ijeen anta najis laa yamassu illa almutahharuun ati kaafira najisa quraana nama xaaraa malee tuquun hin ayyamamu deem laga bu'ii xaaradhuu hojjette nagaysi kanina kuteen laga dhaqee qaama dhiqatee dhufee quraana fuudhee suuraa xahaa gaqqaree amuma amanuun qaba jee nabi Muhammad bira dhaqe salawaatu rabbii wasalaamu alayhi Umar illee sababaan iimaana isaa amantuma tana jibbee osoo deemuu seenne rasuulaan ajjeesa jee osoo deemuu amantii tana seenne amantii islaamaa namni isiidhaan miidhajuu namni isiidhaan galaafadhajuu ni galaafatama malee namni isiidhaan balleeysajuu yookaan as dhufaa yookaan ni bada malee waan takka amantii tanarraa hin eessu osoo waan amantiin tun baddu taate gaafa nabi Muhammad qobaasaa jiru gaafa nabi Muhammad dura amantii tanaan gad dhufu gaafa Qureeshiin roga hundaan duulan rabbantu gaafa muuta faa dhaqanii islaama lafarraa balleeysina jaan warri Ruum nama 200,000 fi way qopheeyfatee gaafa lola banan kan muslimtoonni nama 300 kan isaan 200,000 injifatamanii galan irratti illee alhamdulillahi walaw kathratu wa anna allaha ma'al mu'minin aduwwiin diin kana hanga feetee baay'atte illee rabbiin mu'minaa wajjin jira ولا تهنوا ولا تهزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين واتكن صداتنا واتكن لافتنا إسنما قرر ريدوان إيمانك أبدن إن رب سبحانه وتعالى أكسمهم نتيفي دين كان عثمان من جبو عثمان شيطان اللي من قدو قريشي وجي ملت له عثمان قريشي لنا الكن يقويا ملت رويتو دين كن جباتي ببلتي قراچا في دي فرنجي في حبشا بيغوتو غيس والغي أران تنجهودن دي خليس نما لما سدي أفرشانين أردفما أرى نما بليون لما جعلوتو منتي إسلاما قبا نما بليون لما جعلوتو ربي صلاته قبلات كفولة ديبيه نبي توكتي أمني ربي توكيشر قومسي أمنتي تنجل ديما راجرم أمنتي إسلاما الدنيا رد أمنتي سفسان قدتشا جرتو أكتاتي عدوين دين اللي رقابها في جرتين نلين أركا جرم نمني أمنتي تندران دابدجو إفي فودما إفي نيادما ملي أمنتي إسلاما درر را خاسي أنقرد osuma dhawamtu osuma dhiitamtu osuma gubamtu osuma namni isii qabate ajjeefamu osoo hidhamuut guddattee bakka tana geeyse amantii islaamaatiif tuttuqaan beekamtii idaati amantii islaamaatiif tuttuqaan guddina idaati amantii islaamaatiif hidhaa fi uleen jabina idaati malee abadan hin xiqqeeysitu kanaaf amantii tana qabuun akka rabbii faarfachuu qaban dhaamsa dhaamna nama isiin qabnellee gara isii ka dhufan waamicha goonaaf warra amantii tana jabeeffatee qabatee ni'imaa rabbiin isaa kanne beekee irra shakkaree ittiin jiraatu rabbiin haa godhu jechaa أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب ربي خيرنا كان قالت
irra jabaatee amantii tana qabatee baratee itti hojjetee jabeeffatee ittiin jabaatu rabbi nu haa godhu. Amantiin islaamaa gaafa badri dhaqaniis gaafa uhudiis gaafa sanboodaatis loloota hedduu gaggeeffamaa ture. Biyya nagayaa biyya kanaa deemaa achi dhaqaa jeessaa baasa yeroo takka ergee yeroo lammaffaallee cinqiin itti jabaannaan asumatti as ergan najjaashii bira jiraachaadhaa turan qubatanii qubsuma bareedduu sodaa takkaan malatti man sabbakum gharim namni isin tuqeemi ka isin arrabsilleen seeraaf dhiyaatan keeysa kabooreeysu ka nagee biyya teenyaa balleeysu rabbi isaan haa balleeysu biyya teenya biyya nagayaa taquufaa rabbi nuuf haa taayisu rahmata dhabne kanallee rabbi nuuf haa buusu gara hundaan roga hundaan nageenya rabbi nuuf haa buusu biyya tana keeysa namni nagee fedhu tokko hin jiru abbumaatu mataa ifiitiif dantaa ifiitiif nageenya fi eeggata fedhe si ergachuu fi ka fedhe si cabsachuu kun kaayoo nama hundaati kaayoo namaa guutuu hin qabnu fedhii namni nurraa barbaadu san namaa guutuu hin qabnu bakka haatti arkamanii jedhanii namni nu yaadu sanitti arkamnee fi muraada guutuu fi hin qabnu mirga keenya kabachiifannee akka amantiin teenya nuun jettuttiif kabanyee namaas kabanyee nageenya keenya eeggannee nageenya amantiin teenya faarsitu eeggannee jiraachuun dirqama keenya amantiin teenya tuqamte amantiin teenya arrabsamte tuffatamte kara baanee utaallee hiriira baanee utaallee osoo hin taane amantiin teenya tuqamuun arran eegalle durirraatti jiran gaafa qureeshii irraa as eegalan ichi boodaas ittuma jiran takkaan dhiifamne kun qalbii nu cabsuu fi karan nu baasuu hin qabu butteedhaan bakka hin taane nu dhaabuu hin qabu waan hin taane nu dubachiisuu hin qabu tuqaan amantii teenyaa tokko nu taasifti waliif nu galchiti irra keessa galuun hin barbaachisu nageenya keessan eeggachuu ka qabdan nageenya amantiin teenya labsitu san warri amantii teenya hin qabne yoo nagee balleeysanii nuti amantii bareedduu nagee qabna waan ta'eef nagee amantii tanaa eeguu qabna nagee keenya eeggachuu qabna nagee biyya teenyaa eeguu qabna